Finnar. Bağal cemaat, karındaşla emeğçiler. Allah subhanahu teala kesini şeriatın, kesini buyrukların bizge buyurgan zamanda ulusun da gitçesin de buyurgandı. Biz bir zatlaga esimizni ullu bölüp bir zatlaga ullu kölden kararga da bolluk buz. Alay Allah subhanahu teala'nın alında kaysı işimiz, kaysı jumuşubuz kabul bolluğun Allah subhanahu teala kesi biledi. Anı için ullusu gitçesi dep karamağallayına Allah subhanahu teala kabul eterin izlep har jumuşubuznu da Allah subhanahu teala'nın razılığın izlep eterge etişli bolabız. Abu Musa al-Eş'ari Allah ona razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarından biri yaşamını ahırında ölür ağrığı kelgen zamanda sabilerin jiyip sabilerine osiyat etedi. Sabilerine aytadı, siz tımmılını haparım bilemisiz deydi. Tımmılını haparı va ne zattı dep soranla Abu Musa al-Eş'ari aytadı. Sizin alığızda bolğan ömürlöde, tölülöde Allah subhanahu teala'ga 70 yılını tabıngan bir kişi bar et deydi. Ahlül kitabını üstünden aytadı. 70 yılını Allah subhanahu teala'ga tabınganlayına turup sonra bir gün şaharga düştü deydi. Kesi kereklerin alırga, aşına suuna kararga. Sonra bir tişiruğa aldandı da anı bula 7 gününü zinalıkta, haramlıkta kaldı deydi. 7 günden sonra, jayıqqandan sonra, akıllı kesine kelgenden sonra Allah subhanahu teala'ga tövbe etemedip, kesini günahlığın, amalsızlığın anlap, Allah-u Teala'ga secde etip, secdege bara, örge de tura, sonra biyağı janıdan secde eti, sürkele ketti deydi. Sonra keçe ortasında elini kıyırında jıyılıp durgan bir kavumlaga, bir jarlılaga tübedi de arğandan ala-bula birge katış alayda olturup kaldı deydim. Keçe ortasında bulaga birevlen kelip har birine tımmılla üleşiyit deydi jarlıla. Birevlen kesini boyuna alıp har günden bir şer tımmılını ol jarlılaga üleşedi. Sonra üleşe bargan zamanda karangıda birbirine ızından beri mınga da bir tımmıl düşedi. 12 adam bar elle 12 tımmıl keltirdi, 12'sin üleşti. Bu 13. bolup koşuldu da mınga da tımmıl düştü. Ol jarıladan birine ülüşetmeyi kaldı da meni ülüşüm kayda dedi. Mende bolğanını keltirgenme, üleşkenme, mende joktu dedi. Ortalarında tartsoz boldular. Alay 12'sin keltirdi, 12'sin üleşti. Sonra ol kişi kesini ülüşü bolmağanlay anga tüşken tımmılını ol dav etkenge kaytardı deydi. Kesi açılay kaldı, ertellikке ölüp çıktı deydim. Sonra mölöykle jannetke mi, jahanimge mi kayrı barga kerek bolğanın süzgen zamanda bazmanga suaplıkların saldıla deydi. 70 yılını içine etken ibadatın bir bazmanga, 7 gün etken haramlığın zinasın bir bazmanga, eksi de ten boldula, biri-birin aşadıla. Sonra janınız da ol tımmılçık kaldı deydi. Anı bula Allah subhanahu teala anı keçti, jannetke ol tımmı bula kirdi deydi. Abu Musa al-Eş'ari aytadı, tımmılını haparın unutmağız deydi. Seni jannetke kirli kaysı iş bolğanın bilmeyse deydi. Sen anı gitşedip, amalsızdı, spassız eterge bolursa, Allah subhanahu teala Sıli kitabında aytadı, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara. Kim bir gitçeçikni okuna akşılık etse de ol anı körür deydi. Allah subhanahu teala'nın razılığı için de betilingen ne bek gitçe zat da Allah-u Teala'nın alında görünür deydi. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun hadisinde aytadı, la tahqiranna minal ma'rufi şey'a.
Ақшылықтан бір затны да спассыз etme дейді. Ақшылықтан бір затны да спассыз etme. Ол зат не затты? Ол зат садақа. Ол зат адамны бетіне ішарған, білеклік еткен, қартқа қол ұзатқан, тұрурға болушқан, ол тұрурға болушқан, жолдан өтерге болушқан, не затта болсын ақшы жұмыш спассыз etme дейді. Сені суаплық базманыңа қайсы қалай ауарықты, қайсыды сені жәннет жолыңы көгістірік ақшы іш бір Аллахтан сора кіші білмейді дейді. Аллах субханаху тағала айтады: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لكم ليجزيكم الله أحسن ما كانوا يعملون. Аллах субханаху тағала айтады: Алла хар бергенлерін дейді, төлегенлерін аз болса да дейді, аз болса да көп болса да дейді, қайсы өзінні өтселе да дейді, Аллаға Аллах субханаху тағала ақшы жұмышча жазар еткен ішлеріне көре дейді. Садақаны ұлы күче деп қарамағалайына, садақаны ұлы күче деп қарамағалай бергенің Аллаху Тағаланың жолында бір өзеннен бір өзенге барған, бір орамнан бір орамға барған, білеклік еткен, ақшылық жұмыш үшін бір жерден бір жерге барған Аллаху Субханаху Тағала ақшы жұмыш деп жазар еткен ішлеріне көре дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: біреулен кече шығып, бүгече мен садақа берікме деп ниет етті дейді. Сора шықты да қараңғыда біреуленге алына түбегенге садақа берді дейді. Екінші күн хабар жайылды елде, бүгече кимесе де зиначыға садақа берген dedi. Сора ол берген Аллаха шүкір мақтау болсын, зиначыға берілді. Енді бүгече түзрақ адамға, табрақ адамға беріме, садақа бермей қоймам деп еңгерде шықты, біреуленге садақа берді. Екінші күн хабар шықты, кимесе де кече байға садақа беріп кеткенді деп. Аллаха мақтау болсын, байға түшкенді, бүгече де садақа бермей қоймам деп кече шығып садақа берді. Ертелікте хабар шықты, кимесе де ұручыға садақа бергенді деп. Аллаха мақтау болсын, зиначыға да, байға да, ұручыға да садақа берілді деп айтты дейді. Сора, арттан сора хабар келді дейді. Зиначыға садақа берді де, зина етер жерінен артқа тұрды да, харамлықтан кесін тыйды. Байға садақа берді де, садақа берге керек болғанын, ақшы жұмыш болғаны жүрегіне түшті де, ол да кесі садақа берге түзелді. Ұручыға садақа берілді де, ұручылықтан тыйылды да, аны бұлада ақшы жұмыш етті. Барысы да жанына суаплық болып барды дейді. Садақаны кімге бергенге білмейсе, кімге қолына түшерікті білмейсе, алай ол Аллаху Субханаху Тағаланың алдында тас боллық түйілді, Аллаху Тағала аны жеріне жеттірікті дегенні аңлаған. Біреуні харамлықтан тыйған, біреуге дерс болған. Айша Аллах аңа разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үйбічесі айтады: бір күнінде бір жарлы түшіру келді дейді. Садақа ізлей, біргесіне де екі қысчығы дейді. Сора үйде қармадым да 3 хұрмадан сора жұқтапмадым, 3-үсін бердім дейді. Сора бір қысчығына бірін берді, бір қысчығына бірін берді, біріне кесім қабайым деп аузына елте барғалайына, қысчықларынан бірі мен де қабарығым деп ұзалды дейді. Сора ол хұрманы 2 етіп, 2 қысчығына берді дейді. Sonra ol zatqa büsüredim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgenden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e joraladım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol hurmanı 2 üleşkeni bile аңа jannetke tiyişli bolğandı deb aytdı deydi. Jannetke tiyişli bolğandı deb aytdı deydi. Ana balasına kesi qabar qabını 2 etip sabilerine kaptırğanı üçün. Ol teşer onu janneti qaydadı. Bizni közübüzge körüngen bir geçe zat çıktı.
arı sözünü aytkan, arı sözünü eşittirgen. Nence adam tögöregibizde, elibizde, jamaatlarımızda, üyürlerimizde, жаңыз da bizni bir arı sözü bizni saklap turallar. Nence adamның жүрегі arı söz bile açık boladı. Nence adamның yaşağı söz bile türlenip ketedi. Ol aytallık arı sözü bizni ne kızganırga kerek biz? Ol söz bile Allah subhanahu teala bireуленni жүрегin açarık ise. Arı söz sadaqadı. Abdullah ibn Mas'ud'nu üsünden aytallam. Abdullah ibn Mas'ud жолда бара турганлайына bir жерде қобыз соға ойнай жырлай турган тавышны eşitedi. Sonra kirip барат да барса жашла төгеректе олтуруп биргелерине биреулен қобыз да соға ойнай жырлай турат дейді. Алларында да içkileri. Sonra Abdullah ibn Mas'ud ayaklары bula urup ol içkileni de tögedi. Kolundan sıyırıp kobuzunu da alıp urup sındırıp sonra alay ayttı deydi. Seni bu arı avazın bula Kur'an okulsuydu. Sana jetken bolmaz et dep çıkıp ketti deydi. Kalay arı avazın vardı. Ol avazın bula Kur'an okusuyun. Kur'an eştilsiydi. Kallay senne jetken bolmaz et dep çıkıp ketti deydi. Sonra bu kimdi dep sordu deydi tögöregindegilege. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashablarındandı. Abdullah ibn Mas'ud dep ayttılar deydi. Sonra yüreğine yumşaklık konup, kölü de tolup ızından çabıp barıp, tobuklanıp, eteginden tarttım deydi. Sonra ol da artka aylanıp, meni kucakladı. Kesi de jilay, men de jilay, hoş gel Allah sügen kul dep ayttı deydi. Hoş gel Allah sügen kul. Tabirlerini ullu alimlerinden biri Zadan, Allah'a razı olsun, kesini zamanında ilmusu bula, Allah subhanahu ta'alaga tabınmaklığı bula, kesin jürütüğü bile atay tılıngan alimlerden biri. Jırçı, oyuncu, kobuz soğup kesallına zamanın öttürü baylangan, жаңыз da yüreğine jetken Abdullah ibn Mas'ud'nu bir sözü bile zamanını atay tılıngan alimlerinden boladı. İmam Bukhari aytadı. İshak ibn Rahavayni şeyhlerini dersinde olturup turganlayına bizge alay ayttı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin, hadislerin, kerti hadislerin jıyımdık etip bir jıyılsıydı kalay igi bolluk et dep ayttı deydi. Ol sözle meni yüreğime kondula deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerin tintip jıyıp başladım. Bir günlükte biz Allah-u Teala'nın kitabından, Sili Kur'an'dan ikinci kitap tüzlüğü bile tersligi bolmagan kitap dep sıylagan İmam Bukhari'ni hadis jıyımdığı. Şeyhini bir aytkan sözü bile kuralıp ketken jumuş. Har birimiz de sügenibizçe akşı jumuş da etip turala bolmabız. Sügen zamanda arı sözde aytıp turala bolmabız. Alay akşı jumuş et almaysek de akşı niyetten kesibizini kuru etmeyik. Akşı niyet. Akşıla bula birge bolurga, etkellege suqlangan ala kibik eteyik degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadı, innema dunya lil arba'a nafar. Dünya törtөвlenni kit deydi, tört kavimni kut deydi. Aladan biri, Allah subhanahu ta'ala mülk de bergendi, ilmu da bergend deydi. Ola Allah subhanahu ta'ala'dan korkmaklığı bula, ilmusu bula da, mülkü bula da hayırlanadı, ilmu jayadı, sadaka beret deydi. İkincisi, Allah-u Teala mülk bermegen alay ilmu bergend deydi.
Ol birinçisiçe eterigem, meni de mülküm bolsıydı, anıça sadaka berigem, anıça akşı jumuşlu eterigem degen, ikisi de suaplıkta teң diledeydi. Bergenge suqlanıp, men de alay bolsıyım, men de anı kebik bolsıyım, dep anı akşalığına suqlangan, zarlangan uğay, suqlangan, men de allay bolsıyım, degenge umut etken. Abbasitlerin zamanında ataytılıngan ullu askerçi boladı. Amr ibn Leys. Askerçi Хорасанға onu өтіп тұрғанды, Амирда болып тұрғанды, улу аскерле біле қазаватқа жүрген. Ола ұшқаннан sonra түште көрелі. Аллах Субханаху Тааля саңа не етті, не таптың деп сордыла дейді. Амр айтады, бір күн қазаватқа бара тұрған заманда bir töşçüknü, töppechikni, tavçuknu başında süyelip askerimi ötkönüne qaray turayım deydi. Askerim de birbirinizden öte, men de Allah'a qaray, sonra alay akıl ettim deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bu askerim bile birge janında bolsayım, anga bileklik eterge, dinni korullarga, anı bula kazavat eterge dep sağışqa kettim deydi. Allah Subhanahu Teala ol niyetim bile meni günahlarımı keçkendi, manga rahmatım bergendi dep aytты deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni zamanına kaytıp, anı janına süyelip, anı bula birge kazavat eterge niyet etkeni üçün. Mülkübüzde bolmasa da, kolubuzdan da kelmese de, arı sözünü de gereklisiçe zamanında aytalmasak da, niyetlerimiz var mıdı? Allah Subhanahu Teala yüreklerimizde ne niyet bolganın körüp durgan ullu Allah'ın alında ne niyet edip yaşayız? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni zamanında bolsayım, anı janına süyelsiyim, degen niyet yüreğinde kozgalamıdı? Kozgalı ise Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesini ümmetinden gelir zamallada dinin jayarıkla, şeriatı bula jürrükle, anı sünnetin kötürüklerini haparların aytkandı, alanı savgalarında belgilegendi, Allah'a süymekligin de aytkandı. Ol niyetimizni kesiz zamanımızga kondurup Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni dinine, şeriatına biz ne etkenmiz? Kaysı adamga arı sözünü aytkanmiz? Kaysı karındaşımızga bileklik etkenmiz? Kaysı egeçibizge, kaysı sabige jandavurluğumuzni kögüstkenmiz? Allah Subhanahu Teala kıyamat günde bazmallanı salgan zamanda ol ahır suaplık, bizni bazmanımızını ençke tartırlık, kaysı suaplık bolur? Kaysı işarganımız, kaysı bilekligimiz, kaysı arı sözümüz, kaysı sadakabız? Allah Subhanahu Teala ol sağışlanı yüreğimizge kondura, anı bula yaşau jolumuzni tüzete, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni janında süyele almagan esekte, ızından bargan ümmetinden bola yaşarça Allah Subhanahu Teala barımıza iman bersin.